Geria Peseraman Telabah Denpasar ngemargiang upacara metatah utawi mepandes di Bisemeng ring Geria Irike. Mepandes puniki tujuan ngeret kewontenan meseh ring angga sarira sani kebaos saderipu. Upacara metatah utawi mepandes ring Geria Peseraman Telabah memargi antuk derde bakti saha memargi antar. Kali diri sani nyaringin mepandes wantah mawit saking angga Geria Peseraman Telabah ide bagus Brahmananda kesaringin antuk ide bagus Angga Febriana. Pitung diri pamilat sani tiosan wantah pinake wargi Geria sani mawit saking Banjar Glogor Carik Denpasar. Pemargin upacara mepandes ring Geria Peseraman Telabah sampun kekawitin saking tanggal 1 Oktober menjalaran antuk pemargin upacara ngekeb. Angga Geria Peseraman Telabah ide bagus Ograsenan Latarang mepandes utawi metatah puniki wantah kemargiang ring sani sampun munggah dahatruna. Mepandes boya tios wantah pinake penawuran yayarena majang ipianak. Antuk upacara mepandes wentenan meseh ring angga sarira sani kebaos saderipu presida kasomia saha kekeret. Pamargi sani kelaksanayang ring upacara puniki wantah antuk ngikir nenem untu sang sani kaupacarain cina ngeret kuentenan saderipu. Mepandes rahinane dibi nyarengang kalih diri sangging. Ngerajakan kuentenan apin sanik kami saking tradisi pengisir sanik saribin gitu seperti kan angda Sedayang kriukasan anak-anak muda niki remaja-remaja niki talar kuenten dekat-dekat ring dane sareng sami mangdeng lestarian kuenten sari sapuniki sadukan niki semua kuat pisan becek pisan yatnya dari sejeroning manusia yatnya niki angin nelebang gitu menapa kehidupan masa akan datang seperti itu. Ide bagus Ograsena ngawawahin mepandes galah mangkin wantah kapuput antuk ide pedanda gede putra Telabah miwah ide pedanda istri Mayun. Upacara mepandes kerawin antuk pas semetonan Geria Peseraman Telabah para pelingsir puri saha krame Irike. Suparyana, Bali TV.